Fl-ewwel ftit minuti tas-sena l-ġdida twilet iċ-ċkejken Miroslav, l-ewwel wild tal-Bulgara Desislava Kalaferova li kien l-ewwel tarbija tas-sena l-ġdida fl-Isptar Mater Dei li twilet fis-sija neqsin 10 ta' filgħodu. My first baby is very good. His name is Miroslav and I'm very happy. Nofsija wara, preċiżament fis-sija 21 ta' filgħodu, twildet l-ewwel tifla tas-sena fl-Isptar Mater Dei. Iċkejkna Kamil hija t-tielet tifla l-koppja Daniela u Kristin Tewma li waslet ġimgħat qabel mistenni. Le ma kontx qed nistennija fl-ewwel tas-sena għax kelli ġejt għand it-tabib, kelli viżit normali u sabni lesta l-ħlas. Daniela tispjega l-emozzjonijiet meta rat li ċkejkna f'idejha. Indeskrivibbli li mħabba u li tara t-tarbija tiegħek fil-li ġożaqek u fil-li fidejk. Fil-waqt li l-ena tagħhom ifizdu li ċkejkna Kamil, il-ħsib ta' Daniela u Kristen ma naqasx li jmur fuq iż-żewġ ħuta bniet. Jieħdu pjaċir żgur, ovvja. Għandhom 8 to 12, ġifieri matu jafu għandhom jagħmlu. U l-importanti li kollhom l-imħabba u laqda bejnietom. U kif se jħossu Kristen issa li se jkollu 4 nisa id-dar? Serduq ġo gallen artiġiġ. Naħseb jien, ma ħepi ħafna. Xtaqt, kollox jiġi sew jiena gersen ħobb. Aktar tard filgħodu, fis-7:38 minuta, twilet Marcelo, l-ewwel wild għall-koppja Albaniża Marinella u Manolo, u t-tieni tifel fl-Isptar Mater Dei fl-ewwel jum tas-sena. Ukoll sorpriża kif kellu jitwielet fl-aħħar ta' Jannar. Still realizing, I still cannot believe he's here. So yes, it's something that I can't explain with words. To be a father, you have to be a responsible man, you know. And You're looking forward for the experience. yeah, of course. Fisem daw kollha li jaħdmu fis-sala ta' twelid, iċ-charge midwife dur Ispanjola Bela spjegat li għalihom l-ewwel tas-sena huwa jum bħal oħrajn. Hija xi ħaġa sabiħa għax tara familji jibdew u huwa gost għalina li nagħtu servizz il daw in-nies. Awguri għas-sena ġdida. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.